Otvori oči, načulji uši i slušaj Radio Vaspe. Radio Vaspe. Dobro večer, dragi slušalci, dobrodošli u drugu emisiju Vaspe radija sa profesorom na ti. Večerašnji gost nam je profesor dr. Nenad Glumbić. Iako nam je druga emisija, mi i dalje imamo malu tremu. Profesore, recite nam kako ste vi. Hvala Bogu, dobro, i hvala vam što ste me pozvali u ovu emisiju. A da li ste upoznati sa činjenicom da ste vi ubedljivo izglasani na našoj Facebook stranici za gosta emisije? To ne znam, evo do ovog trenutka nisam znao. Pa dobro, onda da krenemo sa nekim od pitanja koje su nam postavljali naši studenti, kolege. Recite nam par reči o vašoj biografiji. Gde ste rođeni, gde ste završili osnovnu i srednju školu, fakultet i postdiplomske studije? Rođen sam u Kragujevcu, tamo sam završio osnovnu školu, Stanislav Sremčević, potom prvu Kragujevačku gimnaziju. U to vreme to bila i jedina Kragujevačka gimnazija, sad postoji još jedna. Posle toga sam diplomirao na ovom fakultetu, koji se to vreme zvao Defektološki fakultet. Tu sam i magistrirao, doktorirao. A da li biste mogli da izdvojite neki period života koji je vama značajan? Za svakog čoveka da je neki period detinjstva, na primjer, možda odlučujući za formiranje ličnosti. U profesionalnom smislu to su za mene pre neka možda studijska putovanja ili postdiplomske studije nego osnovne studije. Dobro, ovako, po istraživanjima pripadate listi od 10 najboljih profesora u Srbiji. Da li vam je drago zbog toga? Ja sam čuo za tu vrstu istraživanja, naravno da mi je drago, naravno uvijek postoje i određena metodološka ograničenja takvog tipa istraživanja. Vrlo teško porediti profesore različitih fakulteta s različitim brojem studenata. Pitanje je koliko su takve stvari uopšte uporedive, ali u principu to naravno godi. A dok ste bili mladi, da li ste ikada zamišljali? Nisam mnogo o tome razmišljao. Dakle, ja sam želeo da se bavim naukom, istraživanjima, a sad nekim pedagoškim radom to mi nije bio prioritet. A kada vidite sebe kao studenta i kao profesora, da li vidite jednu ili dve ličnosti? Neka vrsta kontinuiteta svakako mora da postoji. Ako ne postoji, onda to malo vuče na neku psihopatologiju, čini mi se. Ali suštinski ljudi se menjaju definitivno i nekakve promene moraju da postoje i bilo bi možda i loše da ih nema. Studirali ste 90. godina. Da li mislite da se nešto promenilo u studentskom životu za tih 20 godina? To je to bilo vreme ratova u neposrednom okruženju, sankcija, hiperinflacije koja je u to vreme bila najveća na svetu, prisilnih mobilizacija, konstantnih štrajkova, uličnih protesta. Sve je to oblikovalo studentski život i čini mi se da se u tom smislu današnji studentski život poprilično razlikuje. Pa da, ali da li mislite da ima i dalje razlike u tim studentima ranije i danas? Aha, da li su studenti različiti, mislite? Ne preterano različiti, zato što je naša zemlja u nekoj permanentnoj krizi u poslednjih nekoliko decenija, tako da te krizne generacije sa svim što ta društvena kriza podrazumeva su postojale i pre tih 20 i nešto godina i sad. A kakav je bio vaš studentski život? Možete da nam opišete neki vaš dan, na primjer? Studentski život je izgledao poprilično teško u to vreme u Srbiji, zato što je bukvalno svaka aktivnost koja se izvodila tokom dana zahtevala višestruke napore u odnosu na današnje vreme. Recimo, odlazak u Sremčicu, taj čuveni zavod, je bila prava avantura, pošto su autobusi odlazili na sat ili sat i po, što je podrazumevalo ustajanje u nekih 5-6 ujutru, jel? Onda odlete, na primjer, na vežbe. Kada se vratite, vi takođe niste sasvim sigurni u koje vreme ćete uspeti da se vratite, a restrikcije struje su trajale nekada 5, nekada 6, nekada i 10 sati dnevno,
što je podrazumevalo da ako želite da bilo šta naučite, morate da učite dok traje dan, da biste onda dok sedite sami u mraku obnavljali to što ste naučili. Tako da je to delovalo dosta jadno u to vreme. Ali vi ste se snašli. Pa dobro, mislim. Snašli su se i svi ostali, ali prosto nismo imali izbora, morali smo da se snađemo. Čini se da društvo u Srbiji smatra defektologe nepotrebnim. Zašto je to tako? S jedne strane mislim da nije dovoljno prepoznata stvarno profesionalna uloga defektologa u savremenom društvu. Moguće da smo i mi pomalo odgovorni. Mislim da se u jednom periodu te tranzicije u smislu profesionalne odgovornosti uloga defektologa nismo nametnuli dovoljno, nismo bili socijalno vidljivi, moguće da smo pružali čak neke vrste otpora i da su se neke druge profesije u tome bolje snašle i možda našle pogodno mesto da se ubace na mesto koje ja i dalje mislim pripada defektologu. A po vašem mišljenju, šta bi budući stručnjaci ove sfere trebalo da preuzmu povodom toga? Trebalo bi da rade permanentno na svom vlastitom obrazovanju, na unapređivanju vlastitih kompetencija i da se mnogo jače organizuju u smislu strukovnih udruženja. Mislim da u ovom trenutku još uvek ljudi iz prakse malo više očekuju od fakulteta nego što je realna društvena moć fakulteta da im pomogne. Mislim da bi neka jaka strukovna udruženja ili eventualno komore po ugledu na neka druga zanimanja znatno pomogle da se ljudi izbore za svoja prava i pozicije u društvu. Znamo da dosta putujete i posećujete međunarodne kongrese i seminare. Da li ste upoznati sa radom u drugim zemljama? Šta je to što vi smatrate dobrim stvarima, a kojih nema u Srbiji? Mislim da sam kroz boravke na nekim konferencijama, kroz nekoliko studijskih putovanja uspeo da steknem neku generalnu sliku o tome šta se dešava po svetu, bar iz ove moje oblasti kojom se bavim. Negde je situacija znatno bolja nego kod nas, negde i mnogo lošija i to se mora priznati. Međutim, ukoliko bismo pratili pozitivne iskustva inostranih razvijenijih zemalja, to je mnogo veće povezivanje edukacije sa praksom, mnogo veći fond časova posvećenih neposrednoj praktičnoj delatnosti, učenju vrlo korisnih stvari, korisnih veština za rad sa ovom populacijom. Jedan uređeniji sistem obrazovanja, daleko uređeniji od onog koji mi danas imamo. Kako su zapravo medijske kampanje bitne u odnosu prema osobama sa oštećenjem? Medijske kampanje imaju izuzetno veliku važnost, pogotovo ukoliko su usmerene, a najčešće i jesu usmerene, na onaj deo javnog mnjenja koji se ne bavi profesionalno osobama koji imaju teškoće u razvoju. U svetu postoje, bar u oblasti kojom se ja neposredno bavim, a to je autizam, vrlo razrađene medijske kampanje usmerene na senzibilizaciju javnosti, koje čak imaju i vrlo određene i direktne ciljeve u određenim trenucima. Recimo, postoje kampanje koje su usmerene recimo na prepoznavanje ranih znakova autizma, zatim na senzibilizaciju javnosti na probleme različitosti drugih osoba, prihvatanja tih drugih osoba i tako dalje. Tako da one bitno utiču, čini mi se, na formiranje javnog mnjenja, a sa druge strane mogu i da odmognu ukoliko se medijski ne prezentuje prava slika nekog problema i ukoliko se svemu tome pristupa sa primesama nekakvog skandala ili se posmatra problematika osoba sa teškoćama u razvoju sa aspekta nekih retkih i ne tako tipičnih slučajeva i onda se stvori lažna predstava u javnosti da je problem o kome se govori nešto drugo u odnosu na ono što jeste. A kako vi zamišljate inkluziju koja bi donela pozitivne rezultate? Inkluzija koja bi donela pozitivne rezultate morala bi da bude prava inkluzija, to je ono što ja sam sebi dosadan koliko često ponavljam, da inkluzija po definiciji podrazumeva uvek pružanje podrške, dakle prilagođavanje kompletnog sistema
osobama koji imaju teškoće u razvoju na način da im se pruža podrška. Inkluzija nije uključivanje dece sa smetnjama u razvoju i poremećajima u razvoju u redovan školski sistem bez pružanja podrške. Dakle, fizičko postavljanje te dece u uslove nekakve, uslovno rečeno, normalne sredine nije inkluzija. Dakle, da bi inkluzija bila uspešna, ona mora da ispuni taj osnovni preduslov i nikako ne smemo zaboraviti da obrazovna inkluzija nije sama sebi cilj. Cilj inkluzije jeste stvaranje inkluzivnog društva. Dakle, ukoliko imamo društvo koje u svakom trenutku može da prihvati osobu koja je ometena u razvoju, uključujući i zapošljavanje i puno socijalno učešće te osobe i učešće u zajednici, onda sve to ima smisla. Sada ovako, među studentima kruže razne priče. Mi smo zamoljeni da proverimo njihovu istinitost. Prva je, da li je tačno da ste vi student na bogosloviji? Ja nisam student na bogosloviji. Moguće da nekakve korene te priče ima moja saradnja sa par kolega koji su sa tog fakulteta. Ja sam neko vreme bio volonter u pastirskom savjetovalištu Šumadijske eparhije. Neki od kolega koji su završili Pravoslavni bogoslovski institut, jedna koleginica je magistrirala kod mene, odnosno odbranila magistarski rad na ovom fakultetu, tako da ja sam u komunikaciji koliko toliko sa ljudima koji gravitiraju ka toj oblasti. To jeste jedna od mojih oblasti, tangentnih oblasti interesovanja, ali ja sam daleko od bilo kakvog profesionalca za tu oblast i to je sve o tome. A drugo pitanje je, da li je tačno da vam je ponuđeno mesto predavača na Oxfordu i da ste vi to odbili? Pa to bi bilo vrlo zanimljivo i lepo, ja bi se time vrlo intenzivno hvalio, tako da bi to bilo mnogo poznato, jel? Činjenica da jeste tačno, nije tačno. Ja sam bio na Oxfordu kao neko koje, kako se to zove, fellowship na studijskom boravku na institutu koji se za naše pojmove malo čudno zove. To je Institut za eksperimentalnu neuropsihologiju i zoologiju. Moj supervizor tokom boravka na Univerzitetu Oxfordu je bila dr. Dorothy Bishop. Zahvaljujući tom boravku meni su se tako otvorilo možda nove teme neke za istraživački posao. Imao sam prilike da se upoznam i sa modelom studiranja na Oxfordu, koji je naravno apsolutno drugačiji od ovog modela studiranja u našoj zemlji, ali ništa tome slično nije bilo vezano za nekakav profesionalni angažman. Sad ćemo napraviti malu muzičku pauzu pa se vraćamo ubrzo u emisiju. Radio Fasper. Oh baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. My heart is dry, I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time, well when I do I wonder why. No more tears, my heart is dry, I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time, well when I do I wonder why. No more tears, my heart is dry, I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time, well when I do I wonder why. No more tears, my heart is dry, I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time, well when I do I wonder why. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby,
baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be one day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told. Zatvori oči, načulji uši i slušaj Radio Vaspe. Dobro večer, dragi kolege, evo nas nazad u emisiji sa profesorom na ti, profesor dr. Nenad Glumbić i dalje sa nama. Pa da nastavimo. Možete li nam reći malo više o vašim putovanjima na kojima ste bili, neke zanimljivosti? Ja putujem kada god mi to dozvoli sticaje okolnosti. Neka putovanja su vezana za samu profesiju, za prezentaciju radova. Neka putovanja su naravno sasvim privatna. Otprilike sva putovanja koja su van Evrope su možda za mene bila najzanimljivija. Tu pre svega mislim na Južnoafričku republiku. Tamo je bio drugi svetski kongres o autizmu 2006. godine, zatim Monterey u Meksiku 2010. Privatni boravak na Kubi, na primjer jedno od zanimljivih putovanja. Imao sam 2 predavanja na Havajima. Havaji inače imaju jedan izuzetan rehabilitacioni centar i bave se i ovom problematikom. Naravno u privatnoj režiji Grčka ostrva, na primer, odlasci povremeno u Veliku Britaniju, eto, to su neke centralne stvari. A da li imate neku zanimljivost sa nekog međunarodnog kongresa na kojem ste bili? Pomenuo sam Monterey, Meksiko. To je kongres koji je okupio veliki broj učesnika iz čitavog sveta vezan za aktuelno istraživanje o autizmu. I osim što na tim svetskim kongresima o autizmu zbilja mogu da se saznaju najaktualnije stvari i da se definišu putokazi za nova istraživanja, ono što je bilo zanimljivo jeste da vi na jednom mestu vidite ljude iz različitih delova sveta sa vrlo različitim iskustvima i praksama u radu. Tako da možete u jednom danu, možda i čak i u jednom satu, da se susretnete sa velikim različitostima. Tako sam ja, na primjer, bio u prilici da razgovaram sa gospođom Salmirom Al-Saad,
Gospođa Al-Saad je direktorka Instituta za autizam u Kuvajtu. Ja sam pozvan u Kuvajt 2014. na kongres koji će oni organizovati i ona mi je onda pričala kako su osnovali centar za dnevni boravak osoba sa autizmom i kako između ostalog u tom centru, osim svih mogućih aktivnosti koje se organizuju za tu decu, organizuju i skijanje. Na moj onako upitan izraz lica kako organizuju skijanje u sred Kuvajta, ona mi je objasnila da je reč o veštačkoj planini sa naravno veštačkim snegom i svim potrebnim uređajima i kako je to dosta zanimljivo da se skijate i da posmatrate pustinju u okolini kroz staklo. Neposredno zatim gledao sam izlaganje i video prezentaciju dve koleginice iz Gvajane koje su prezentovale rad sa 100 dece sa različitim poremećajima u jednom jedinom odeljenju. To deluje kao jedna nadrealna priča sa horor elementima u kojima samo dve osobe koje su specijalni edukatori i defektolozi rade sa 100 dece. One nadčovečanskim naporima pokušavaju da organizuju grupu dece koja imaju nešto bolje sposobnosti, da se brinu o drugoj deci, a da za to vreme one neposredno rade sa možda 10 ili 15 učenika i tako provode svoj profesionalni život. A da li imate neke zanimljivosti sa praksom ovde u Srbiji? Sa praksom u Srbiji zavisi da li mislite na moju vlastitu praksu ili na moju vlastitu praksu. Ja sam neko vreme pre dolaska na fakultet radio neposredno u jednoj predškolskoj ustanovi, uglavnom sa decom sa autizmom ili sa težim oblicima intelektualne ometenosti. Međutim, od tada kada sam prestao neposredno da radim sa ovom populacijom, uglavnom radim sa roditeljima, odnosno dolaze roditelji, najčešće oni koji imaju sumnju da dete ima autizam i postavljaju nekakva pitanja. To budu neke situacije u kojima je moguće pomoći konsultativno, savetom na bilo koji način. Budu neke situacije gde sam ja nemoćan ili gde mogu eventualno da pomognem tako što ću angažovati nekog ko bolje zna situacije od mene, onu koja je njima potrebna. Bilo je nekoliko simpatičnih momenata svakako. Jednom prilikom je jedan gospodin, inače vrlo obrazovan čovek, pozvao i zamolio da pogledam njegovog sina koji, kako on kaže, ima disleksiju i kako je to jedna vrlo ozbiljna forma disleksije po njegovom mišljenju. Ja sam ga odmah upozorio na to da ja nisam stručnjak za disleksiju i da bih eventualno mogao da prepoznam da se radi o tome, ali sam pristao da se vidimo i da eventualno porazgovaram sa detetom i da vidim da li ga treba uputiti logopedu za slučaj da je stvarno disleksija u pitanju ili nekom drugom stručnjaku ukoliko se radi o nekoj drugoj vrsti problema. Sve se završilo tako što sam ja zatekao jedno dete prilično niskog rasta i pitao ga koliko ti imaš godina i on mi je rekao ja imam 5 godina. Onda sam se ja upitno okrenuo ocu i rekao, izvinite, to je dete za koje vi mislite da ima disleksiju? Kaže, jeste. Kažem, pa čekajte, kako ste zaključili da ima disleksiju? Kaže, pa on ume da čita samo pojedinačna slova i ne ume da spaja slova u reči i kad pročita reč slovo po slovo, on ne zna šta je pročitao. Kaže, ja mislim da on ima disleksiju. Tako da su se dešavale tako nekakve relativno zabavne stvari. Nisu naravno zabavne stvari baš često u našoj profesiji, ali malo osvežavaju celu situaciju. A da li poznajete puno osoba sa visokofunkcionalnim autizmom kod nas, a i u svijetu, i da li imate neku zanimljivost vezanu za njih? Ne mogu reći da ih puno znam, zato što nekako se uglavnom srećem sa osobama sa tipičnim formama autizma,
bilo da su to deca, bilo da su adolescenti ili odrasle osobe. Ima nekoliko njih s kojima sam u kontaktu, koji su visoko funkcionalni, ima i dece i starijih i oni su uvek zanimljivi naravno sa svakog aspekta. Meni su najzanimljiviji u tom pragmatskom funkcionisanju, znači kako funkcioniše njihov jezik u socijalnom kontekstu. Pre par meseci kod mene je bio dečak iz jednog grada u zapadnoj Srbiji koji ima izuzetno interesovanje, pa samim tim izuzetno poznavanje biologije i sadržaja vezani za biologiju. On je, iako ima nekih 7-8 godina, znao ogroman broj latinskih termina za životinje najčešće, znao je te različite sistematike, različite klasifikacione sisteme u biologiji i na moje pitanje komu je učiteljica i kako izgleda njegova učiteljica, on je meni odgovorio da je njegova učiteljica sisar i kičmenjak. Ja sam rekao, dobro, možeš ti detaljnije da je opišeš? On je rekao, pa ona je placentarni sisar, a profesor fizičkog je gmizavo stvorenje. Sam pitao da li to znači da je profesor fizičkog gmizavac. On je zaprepašćeno meni rekao, ne, gmizavci su reptili, onda mi je sve na latinskom objasnio koje sve sad klase i kategorije reptila postoje, a profesor je gmizavo stvorenje zato što se provlači kada radi nekakav poligon na fizičkom da im pokaže nekakvu fizičku aktivnost, on se povlači po zemlji, pa eto zato je gmizavo stvorenje. Dakle, ta upotreba nekakvih malo čudnih termina, izuzetna zainteresovana za određene teme, jeste nešto što obeležava ovu populaciju. Na tim svetskim kongresima neretko se dešava da je neko od predavača na kongresu upravo osoba sa visokofunkcionalnim autizmom. Jednom prilikom je jedna gospođa iz Australije, koja je inače univerzitetski profesor, ima visokofunkcionalni autizam, držala predavanje i tokom predavanja na kongresu delovala je gotovo neupadljivo, zato što je izuzetno dobro uvežbana i zato što mi u tom trenutku to nismo znali. Njena asistentkinja njoj ispod svakog slajda piše kako će publika reagovati. I ona otprilike može da predvidi da li će neko reagovati na ovaj ili onaj način i pošto sama to ne može da reguliše, ona ima potrebu da bude sigurna u reakcije drugih i da se ne bi iznenadila. U jednom trenutku ona je prestala da priča i sad smo mi svi čekali da ona nastavi, međutim ona je gledala u nas kao slušaoce, to je trajalo možda ta tišina jedno pola minuta. Ona je nekoliko puta gledala ponovo taj svoj spisak, u te svoje podsjetnike, onda se okrenula ka nama i rekla, izvinite, meni ovde piše da vi sad treba da mi aplaudirate i da onda ja treba da nastavim. I onda smo mi počeli da aplaudiramo i onda je ona rekla, dobro, sad je dosta, sad ću ja dalje da pričam. Dakle, neko ko nije upućen u ovu problematiku, to bi delovalo kao smišljena duhovitost, međutim ne, ona stvarno ima tu vrstu problema predviđanja reakcija drugih i pomalo rigidno se ponaša u odnosu na pravila koje su joj date. Jako zanimljiva priča. Sada malo da se vratimo na naš fakultet. Šta mislite o celokupnoj organizaciji na našem fakultetu? Naš fakultet nekako u uslovima u kojima mi živimo, koji su dosta haotični, još i funkcioniše, ali naravno i on sam u nekoj haotičnosti. Mislim da je osnovni problem fakulteta apsolutno neadekvatan prostor i nedostatak prostora i neadekvatna struktura tog prostora. Ja ne znam stvarno da li se to ikako može rešiti, ali će se ikada rešiti. Zato ima tih situacija u kojima vi postanete iskreno deprimirani. Naprimjer, kada sam u Bristolu bio, moj kolega, dr. Anthony Feiler, je bio na neki način zadužen za moj boravak, za organizaciju mog boravka
na samom univerzitetu i na ustanovama u Velikoj Britaniji. I prvog dana kada smo se upoznali, on me je proveo kroz fakultet, pokazao mi šta se gde nalazi. To je jedna pristojna zgrada, ne tako velika kakvih ima fakulteta, ali pristojnog izgleda i pristojne strukture. I onda smo mi ušli u njegovu kancelariju. Njegova kancelarija je jedan prostor od nekih 20 kvadrata sa kompjuterom, sa telefonom, malom bibliotekom, nekoliko stolica. Zbilja deluje, liči na nekakav pravi prostor, kancelarijski prostor u kome se može raditi. I onda mi je onako najiskrenije rekao, kao što vidite, mi smo izuzetno skučeni sa prostorom i nažalost prilično neorganizovani. Ja se vama izvinjavam, ali dok god budete boravili na našem fakultetu morat ćete da delite kancelariju sa mnom, nećete moći da imate svoju kancelariju i meni je jako žao zbog toga. Ja sam napred vama izvinjavam zbog toga. Naravno, vi odmah kad vam neko to izgovori pomislite, bože, a zamislite da taj čovjek dođe kod vas na fakultet, vi bukvalno ne biste imali da mu ponudite gde da boravi. A da li se vi privatno družite sa nekim od profesora? S našeg fakulteta mislite ili s našeg fakulteta? Da, ima par kolega s kojima sam u privatnom kontaktu. Hoćete nam reći koje su to kolege ili... To su obično kolege prirodno sa moje katedre. Dobro. A da li imate neku situaciju sa predavanja koja je ostavila utisak na vas možda ili sa nekog ispita? Ja imam sveščicu u kojoj pišem bisere studenata. Ali imate tu sveščicu sada kod vas, možda nešto da nam pročitate? Nemam je sada ovde, znam neke stvari na pamet, otprilike. Tu ima naravno nekakvih čistih lapsusa koji mogu i ne moraju biti zanimljivi. Desi se da studenti nauče na pamet određene definicije i onda nedovoljno razmišljaju na ispitu i prosto i ne pročitaju pitanje. Tako je u jednom trenutku, na jednom kolokvijumu bilo pitanje šta je intelektualna ometenost, dakle definicija mentalne retardacije, i neko od studenata je napisao umesto toga definiciju zdravlja Svetske zdravstvene organizacije i postojalo je pitanje šta je mentalna retardacija, a ispod toga je odgovor bio mentalna retardacija je stanje potpunog fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja. Na jednom od nedavnih kolokvijuma prošle godine meni je na pitanje o čemu je razlika između autizma i šizofrenije jedan od studenata odgovorio da su to sasvim suprotni poremećaji, zato što autizam počinje prvim, a šizofrenija poslednjim slovom azbuke. Recimo, nekada dobijam potpuno prazne kolokvijume. Na jednom takvom skoro praznom kolokvijumu bile su napisane 1 do 2 rečenice ispod teksta i ja sam uzeo da to pročitam i pisalo je: poštovani profesore, meni je ispod časti da odgovaram na ovako jednostavna pitanja. I predate su tako prazna pitanja. Dešavaju se naravno, uglavnom se dese nekakvi jezički lapsusi. Ono što je najčešće, što nije mnogo zabavno, meni je već postalo to uobičajeno, da čuveni švajcarski psihijatar Boiler, koji je prvi smislio termin autizam, bude Boiler, obično je tako. Tako nekakvi mali lapsusi vezani za izmenu imena nekih poznatih ljudi, za pogrešnu interpretaciju nekih termina, ali kažem vam, nisu svi podjednako interesantni. Dobro, a sada nam recite šta vi slušate ovako od muzike privatno? Privatno, ja sam dosta pasivni slušalac zato što vrlo često uključim muziku
nekakvu, bilo koju, dok radim nešto na kompjuteru i onda se posle pola sata, sad kad ukapiram šta u stvari slušam, potpuno za prepasti. Suštinski najviše u stvari volim klasičnu muziku. Dobro, a koji je vaš izbor između pozorište, baleta i opere? Moram da sa žaljenjem konstatujem da ja balet ne razumem. Mislim da uživanje u baletu podrazumeva i nekakvo posebno obrazovanje na tu temu, što ja nažalost nemam. Dakle, ostaje opera i pozorište, pa ako bi moralo bi da se bira, onda nešto pre pozorište. A da li imate neku predstavu koja vam je posebno bila zanimljiva? Jedna predstava koja mi je bila zanimljiva je predstava čiji su glumci bili studenti. To nije predstava profesionalnih glumaca, već studenata u Engleskoj. Jedan klasičan komad Oskara Wilda, Važno je zvati se Ernest, koji su oni fenomenalno i organizovali, sa vrlo skromnim sredstvima odglumili. Inače, to nisu bili studenti dramske umetnosti, akademije, dakle ne neki budući profesionalci glumci, već studenti, amateri različitih drugih fakulteta koji su, eto tako, se organizovali i stvarno napravili jednu sjajnu predstavu. Dobro, imam ovdje jedno zanimljivo pitanje koje su nam studenti postavili. Da li ste nekad imali problema sa zakonom? 2 puta sam osuđen na uslovnu kaznu zbog prekoračenja brzine vožnje. Dobro. Da li mislim pratite uslovno sport? za oduzimanje dozvole, na to mislim. Aha. Dakle, nisu mi uzeli dozvolu, spasao sam se u poslednjem trenutku. A šta vozite? Vozim Dačiju crvenu. Dobro, da li pratite sport? Ne, ja ekstremno mrzim sport. A što? Pa ne znam, ne bih umeo to uopšte da vam kažem, zato što to datira iz ranog detinjstva. Kada sam imao 5 godina, moj ujak mi je poklonio, koji je inače bio magistar fizičkog i spremao doktorsku disertaciju. I naravno poklanjao isključivo objekte koji su se bili vezani za sport. Poklonio mi je kožni fudbal iz Švajcarske, koji sam ja u prvih 5 minuta bacio kroz prozor iz preventivnih razloga da mi ne bi naterali da se ja time igram. Ne, sport ne volim, ne hvalim se time, to nije dobro, ali ga ne volim. Koje vam je omiljeno piće? Coca-Cola. A omiljena knjiga da nije vezana za stručnu literaturu? Omiljena knjiga, ja imam dosta rigidan ukus što se tiče književnosti, iako puno čitam i knjige koje mi se ne sviđaju. Dakle, kad počnem da čitam knjigu, ja je pročitam do kraja, čak i ako mi se nije svidela. Omiljena mi je u stvari ona tradicionalna klasična književnost velikih klasika kao što je Dostojevski, na primjer. On bi mi bio zanavek dobar u svim svojim izdanjima, svim svojim formama. Od ovih novih aktuelnih književnih stvaralaca koji su neki hitmakeri na svetskom nivou, primio sam se na Harukija Murakamija, japanskog književnika i uslovno rečeno japanskog, nek bude japansko-američkog, i toplo bih preporučio ovu njegovu trilogiju 1984 ili 19Q4, kako ko čita. A da li gledate filmove? Gledam, ponekad gledam film. Također se dešava da ja dok gledam televiziju, čini mi se, to inače vidio sam mnogo drugih ljudi radi, više vremena potroši u prebacivanju s kanala na kanale nego u gledanju jednog programa, tako da se dešava da gledam po 3-4 filma istovremeno na raznim kanalima. A imate neki omiljeni žanr ili tako nešto? Neki dobar thriller, na primer. Može biti i nekakav horor. Mada to već malo ređe, imam retko dobrih horor filmova, ali i thrilleri, na primjer melodrame, to je zanimljivo. A da li volite domaće filmove i serije? Domaće serije ne toliko, pogotovo te što se beskrajno ponavljaju. Domaćih filmova ima sjajnih.
pa gotovo svi klasici po delima Dušana Kovačevića su Imate neki koji vam je posebno prosto. drag? Pa znate šta, oni filmovi za koje ja verujem da polovina stanovništva Srbije ume da vam na pamet ispriča svaku repliku, maratonaca ko to tamo peva i tako dalje, su prosto na neki način uzor naših filmova. A kada biste sad ponovo upisivali naš fakultet, koji biste smer odabrali? Pa ja verujem ponovo isti. Dobro. Studenti su primetili da najčešće nosite crno. Zašto toliko volite crnu boju? I to nije sasvim tačno, ja ne nosim najčešće crno, ja uvek nosim crno. To takođe ne bih umeo da vam objasnim zašto, jednostavno to je tako. Pa nosim crno zadnjih 30 godina. 25. Studentski parlament Faspera će pored radija pokrenuti i studentske novine. Šta vi mislite o tim aktivnostima? I šta generalno mislite o našem radiju koji smo pokrenuli? Ja sam tek nedavno čuo od jednog studenta za postojanje ovog radija, takođe danas sam čini mi se čuo i za taj plan u vezi sa nekakvim novinama. Naravno da izuzetno podržavam tu vrstu aktivnosti, svaka vrsta angažmana koja je van direktnog usvajanja nastavnog gradiva, a opet je vezana za struku, za tu neku vrstu povezivanja po osnovi pripadnosti određenim studijama je dobrodošla. Da li imate neki predlog za moguću emisiju koju bismo trebali da osnujemo ili tako nešto na radiju našem? Nisam vas dobro razumio. Kako da unapredimo našu radio stanicu? Da li imate neki predlog? Ne znam, dakle, ja ne znam koje su vam tehničke mogućnosti, pretpostavljam vrlo ograničene. Moguće da bi nekakvi gosti koji dolaze iz prakse, zatim dobro bi bilo čuti same osobe koje imaju određene teškoće u razvoju, dakle, dosta je loše stalno govoriti u njihovo ime, zašto ne bi neka recimo osoba oštećenog vida ili osoba sa poteškoćama u kretanju, se kreće putem pomoću invalidskih kolica i tako dalje, bila gost emisije, zatim roditelji ometene dece, to bi sve bilo zanimljivo čuti. Ovako, studentski parlament je danas u ponedeljak pokrenuo novu akciju za prikupljanje novca za veliku tortu povodom 55. rođendana prihvatilišta za decu. Da li možda znate da pravite tortu, da nam pomognete? Aha. Dakle, ovako, potrebno vam je šećer, mleko, jaja, dosta sveže čokolade. Kad sve to nabavite, ali mora biti stvarno sveže i dobro, onda pozovete neku od ovih kuća i naručite tortu i oni vam to donesu. A ostalo iskoristite u druge svrhe. To je moj recept za nabavku torte. Profesore, da li imate neku posebnu želju muzičku koju bismo trebali da pustimo posle današnje, odnosno večerašnje emisije? Evo daću vam izbor, šta lakše nađete. Recimo Rammstein, Du hast. Druga opcija je nešto što mene privlači više zbog jezika nego zbog muzike i svega ostalog. Pošto sam ja zaljubljenik u španski, recimo Adios Lepido od Juanesa. U redu, pokušat ćemo da vam ispunimo želju. Hvala vama što ste bili večerašnji gost naše emisije. Hvala i vama što ste me pozvali. Nema na čemu, a vi, dragi slušalci, nastavite da nas slušate i dalje, pa se čujemo za 7 dana sa novim gostom. Slede muzičke numere po profesorovom izboru. Radio Fasper.
despierten con la luz de tu mirada. Yo a Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido por los días que me quedan y las noches que aún no llegan. Yo a Dios le pido por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos. A Dios le pido que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido. A Dios le pido. Con la luz de tu mirada yo a Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. Yo a Dios le pido. Radio Fasper. gesagt. Willst du, bis der Tod euch scheide, treu sein für alle Tage? Nein! Nein! Willst du, bis der Tod euch scheide, treu sein für alle
hast mich. Du hast mich. Du hast mich. Du hast mich. Du hast mich gefragt. Du hast mich gefragt. Du hast mich gefragt und ich hab nichts gesagt. Bis der Tod erscheine, treuer sein für alle Tage. Nein, nein, willst du bis zum Tod der Scheide sie lieben auch in schlechten Tagen? Nein, nein. Willst du bis der Tod verscheiden, treuer sein? Nein! Nein! Zatvori oči, načulji uši i slušaj Radio Vaspe.